Gawa Fontenta Kasiano so DLFM online.com. Kase bono so enam DLFM yen app no. Ena bio tinin app no so ya adwuma. Wode ana so bekwa Google Play. Wode lodi wana wa search DLFM 106.9 kase wonam so a ubenya bi na watimi etie edi amayen. So ye Facebook no ya adwuma. YouTube ni TikTok ni nyina da DLFM 106.9 kase wonam so a ubenya bi na watimi ahwe. Videos ahodo eni foni ahodo afa kasebo no ho ni nyina da nam so a ubenya bi na wahwe edi amayen. Awiei ensam titira ebedi kasebo ma akotini bi ene se yede ba kopie mu ewatamene nka betodwa kirem se eye netco form penimfo wono ma kachi be bia mo do mo ne mago mi kaseja ato ho no mendro adama ho no nyina da tumi asedwira be yede mo kirem ebeso ma awiei Wayak for Eddie Court for Share so abomode atimi release eya fimpi mienu ne aduonu nan wase results no Eddie amamo frano. Yede ba kopie mu ewa framantem. Na wura ho sama beto de kasebo epono so kirem sem. Enkronkra hudo bia ewo eye agbaji ene mpatamu no akwageta epono etumi aboa so chesa kwazibo no beka ne se tidal waves eboa so che afa so madan hodo a eba epona no ne nyina da adan ba akoma be de se eye 51 ne nyina da tumi adwiragu ebe ne beboro ha miensa na munya baabi enfo muti enfanto ewo fragmentanum Hoya plaga eye here dia betudwa HM say ye pram ene shy traditional council no eye omontoko omo se omo aso ano no ndi onim ho hwe Ghana man penin John Dramani Mahama or the smart tudwa let me say make I said ye adehia mo wasante batanum mate denne evizeba wo bei oba no homa den say resabia hodo Ghana man pen dada waye wan wi no be ye nyina ma hoto etimi akoso awasante mantam Timemfo ni bi abekasa ede afadwumadi a ye oral committee team no edi ewo man mu. Masibadwuma chama hene ne den at the right one abo. Kens for suma number pen aka say kirem say. Ene ya ye pa say. Masibadwam dom kuma no. Dwumadi am hyehyɛ so mabode akwa entete. Ada masibadwafo foforo no man kɔdo kirem say. Eyade a entwa ye kura. Ensam no pina kan beso me say agye me nsɛm ka sebo DLFM 106.9 Adwuma koi ena so yasene na me kanfo keje study abroad and travel consult e de ama obi bia na nije won so person kwa manoni enkosua de eweye USA UK Canada Australia Germany and China mpa na keje study abroad and travel consult Sammy obi asonte so eya o visa ne o document na no o metimi aboa na wonsa etimi akabi sanso na admission na obenya weye universities ne so mwakasa beboa na wonsa etimi acadmission wa bra ombre kra na emomo de opesa won kona nkoye ejuma eweye Australia, New Zealand, Malta, Germany, Slovakia, Iceland, and Indonesia so a na muso betimi aboa ehun hia so be kita certificate bia de hia ne so be back study abroad and travel consult obekire o baby apesa won kono muso ache wadwuma ya available na wayi ni opesa won kona won koye ntu betimi afre eye keje study abroad and travel consult 0554 415 742 and 0271 298 175 and 0530 332 180. Meka we say nsuo hoi ehu hia ye pa ne sente Ghana ne yi tanum nsuo na mona opomoden ene aman kon kan emfa wona meka so banum nsuo dia nsuo pa ba bonten so Ghana fo nyina nsi ni fom eya Lumba nsu pamon sanka bi ne ma dwumadi a wodi bia no ne man kon kan emfa mam say ya yase say ya badinto say ya wade fani nyina akoda Lumba nsu pane pensu papa mfa so mo hoho nom meka se akwanya pa ede ma Ghana hyenkafo wonim ki atwi no abobo ya atwi afa ne nyina akoda Lumba nsu pane pensu papa mfa wana mfa nsom oh ko fansu de fa kwa kina bosum du a ya me adom sa be keska ede gobotom fempenifo na agye kiremu awa homatrufo yi so 0555 274 757 and 0577 475 343 0555 274 757 and 0577 475 343 sanza ko piem wadan so ma ne mpatemam ye nua ba madam abaya meche wa falu mansu penso ni bia woto ndikwane nche wadan so ma ne kotu nsuo ni bi na kokoto ni shop no Lumba sport esanso aben apia tusilenim wadan so ma fra homatrufo so e na gye mo kiremu nyina 0557 349 401 0557 349 401 sanza ko piemom wa fanko ni potem so a mama Vic ebutum ne shop no wa fanko sport m ho no no the shop no so eben wa hye be ni pefe na homatrufo so e
na je mo nkyere mu 0500 680 783 0500 680 sanso na make say no DLFM ye won kobom ko afrefo kobom ko no eto nsa de afrom wo ye Ghana ni wane je so ba beta DLFM achi na eba maden akonkoden abomagoma Ghana na matumi akonkan ama ba de maden na fa ntoma bebo ye de na ye moa ne yina ye ntumi enko emfa prefa wo de fa ma Ghana eba podcast ko jofo suso no ndom Ghana fo kondo ba papa ne senti dwuma de be konkan ye pa bunya be kan ye ho em na DLFM Callers Association no bedwane bi na mo ana won so ubenya akwanya akasema no adidwo na Ghana so cheche ne kankwe ye nyine apagye mane matimi akonka de amam odo de de adwuma ntie ba podcast ko jofo su ne nyimutuom ebodo ho dawuro Ghana cheche ne kanko so de na koma so ye pani senti ana watena sa kofa DLFM de aba Ghana fo nyina hono mutiendi wo to fo anto oboya de ne yamwa na Ghana cheche ne kanko no ne matumi konkan emfa ma omen frempeni kondo so ba dwane DLFM Callers Association na bo na frempeni fo na fa ho ebehye mu bim 053 886 5393 mesasim ebio etiamam 053 886 5393 bomode be pie wo DLFM na fa be ka ho bi ne nyina ye moa na odo e papa charge kojofo su epese oto de fa Ghana nyina o ma cheche ne kan kwa na so fa ho be ka bi ne nyina ye fa oto emfa mo otom DLFM Callers Association na monye so ne se yemfa odo bomode na be ka ho na wo ye nyina ye fa odo emfa mo otom wonu madwuma ko aso yasene sei agye sem kase bone ntena se ne fa mu nkyere mu emesom wo eji ame je so etakwade Kwadwo krom twaba wo de se konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene Adwoa Agyei Sikapa ya tena se ne ma mu nyina atena se o na mu atena se o Ekwaso kwaso me se kwaso ana mse kwaso ekwaso so kwaso ade na do ba ha me fa fom nananu ke obema nananu buofo mbati ya yegu so te sam azim fa fom ade bi nananu se die na do be pie ha nana dedi kan mu atena se DL News. Yawamo akwaba Afrika sebo no enkyeremu enie Awraho sama bato DL kasebo epono so ekyirim sem Endra da kopie mu ewo tamale eno no ewo atifodo matem na Northern Electricity Distribution Company etwanitia efra wonom se netco fanifo mekasei asam na to wonom yepam na nya ne seja etuma to bia mmomode ade omoniama egom de transformers ene insulators ni goma ne ma bebre na atumi ahia akwakwa ya rahosem yepam na Ghana National Fire Service for mpiri wo mmode mom na ye ntentem ekopie mmomode ameja no wonom etumi eso anu yepam na Public Relations Officer Edima Ghana National Fire Service ewa tifede matem mechetamale eya baba hudu akase ekyirem sem omudu hontem ye pantu e bom meja na na ndro ada na ehye no omutumi so anu ntentem nya sa de a keja no enka ba ha adwen ye pa mekase nso eye corporate communication director Edima Netco eye Maswell Kotoka wakase ekyirem sem adesha motamale nyama koma fantu menyo firi se ja na to ho no mo no eno nkyere se mu nyanyam kanea emfa ne mudwuma o kyerɛ bi agya ne toye no ɛyɛ ade a hɔ no mo no de omone makeke negu hɔ no ne senti omu sɛ agya na hye agya pare na nso sɛ de tie bɛya no obɛyɛ mkane de agimudwuma na odumudwafo mpanifo mo ɛyɛ atifodo mantamum mekyerɛ hudu aka sɛ kyerem sɛ ɔmamade ahwehwemu aboa ma de kudente nam so mendo ata agya ne kɔtɔ mu ɛwɔ na kofo mpanifo so yɛ ma made ehu de kudente na nam so megya no etino kɔtɔ akasa egyina mu ɛsɛ etu Ghana fo nyina fo sɛ ebre ewo mu yi agya ne tɛsi de mamade ne na ho so fi gya hyehye no edu ba bia ha dwenye pa ne kwatiem na hodo nya bia twegu ya mra ne gya no etoye e wotefido mantam nim mandiga ne ne jama Hey, come out. Come back. Come back. Come back. You put in water, you see the way the fire is reacting. 106. Chill foam. I don't know where the foam has come from. The foam is done, so they have to bring.
DLFM 106.9. Any out in the day out here, Emrada, Emranda Jano, Etoye. I will not go for penny for a catcheno, and I will take and cane. And no China Casama for Edmo Jimja Edmayakuno. Our Taman Potem, Baba who do the same say, Editor Central for Enim. So this afternoon at about 14:30 hours, we had a distress call reporting of a fire outbreak at a Greco Nedco station in Tamale around the Jobu roundabout, involving their warehouse where they have a host of their transformers, meters, high tension cables, and all manner of materials meant for electricity supply. So quickly, our Tamale Metro Fire Station and the Tamale Teaching Hospital Fire Station crew arrived to the scene. It's DLFM Upon arrival, 106.9. the fire actually engulfed a section of this warehouse. So quickly, they have to ensure that fire do not spread to other parts of the warehouse. And within no time, they were able to prevent the fire from spreading. However, considering the nature of the fuel, fire was actually becoming aggressive when water is used to extinguish. So because of that, we have to also deploy other means of extinguishing it. So we use the foam concentrate to be able to subside the fire. So that is exactly what happened this afternoon. Any out here copiamo at if the matem temelono, and a yakasama for Edema Odum Judgma Yakuni Day, Eddie Baba, who do, Nene, and at number Facebook on Oswa, DLFM 106.8, if you not to soon to Baba Benjamin Wash Brabeho, a Jashishi, Yaka, 20 min chat. In Mother Cray Cosso Manium, Behesa di Jano, Etimi, Ashe, Netco phone penny for a honum air story, one on one day do more transformers, any streeters need to be the gua, a jadema honum nada. Etimi ashi yentu akasebono eso. West African Examination Council wayek for bomodian release mfimpim mienu ni aduonu nan wasi results na de ama amofra na omuchirema results by 10,000 no ade omo release ade ama o sanse no mususu se kronu bi ekoso wa bra na omo chiro nsoshe na mom court ade betu just omo bomodian na omo release results no enfema won tisesi ane de omo shebo sa ojefo bosom ne de toso aduonu wo twede na results na omo teso no omo bomodian release ade ama amofra no Sansu na National Union of Ghana Students for also the betu justice so man timi release results no amfa ma mofra na yade o be kire kase pa e wo man mu intesese ane de yade o matimi release results no na bra mo ne nsem for ekasa na head of public affairs edema wayek John Kapi edituja na o chese se ane de results bi eni o mo nchen asese o mo teso se results o mayini na ede ama mofra na sanse yade o mo court no court ekache o mo se o mo release into di omo bosha so say your for bosom need to so aduonu watcho be releasing to say there omo release results no e dey amamo friend to share no be engineer baby anka say wayek for release results no esan so di omo bosha so pepepe ti we ni nsem e wayek for e dey abetuja yanto akase abo no so ne kopie mom e wo fra matenim na make sare hosem na estimate asi fra matem me kire voter region ukopie mu e wade hom tetete eye agavaji eno no e wo frama tanim adan mako aduonum ba ko 51 ena etimi adwira go eni baba bro ha miensa 300 munya baabi entimi enfo mutetu akwa ho semi ye pam e wo frama tam no emum na mro panipa ono ena ye asere member edema agavaji electoral area ne den de abiniza aye asa na wo kirem sem ha adwinye pa wo hwe akwan ahodo a epono etumbu faso ejiri ya bebura manfo dan dugu ye na eya tete pam wakasa kirem se aban de dwumade bi si na ni so beba no homaden aboa age ban e wo pran se be betimi aboa na se ponumpo se yira entimi nkọ efiefiem enko ha de hom tete ben pona no nanso o se onum de kudie nti amekese no mpanifo etimi agya sa dwumade a wanom edien wakasa kirem se
wo hwe ahokyere pa ade aba adehye ne so na atete pa ne sent beto asre se na nanam ahemfo mo ka biom ne apan momodin ase sa eban hodo amjeje e opona no monko so anya adwuma na frisa se de yekọ no se ma anya modin amma mo nan momoto ankwaye bedu baabi na adehye no omonya baabi na mo de omutimpo etimi atona ba Facebook no so a DLFM 106.9 video na bia to so na pictures aguso aba benya bi na watimi ehwe ade amayen ane wachi nso asema makaza ekirem se de aduro de Ghana ban wanum ehiam wa visa de hyebabro ahamiensa 300 munya baabi for mutin 20 bo mode na bra mbonte sa de bedu baabi no asetrem betima ya den ede ama wanum pam ne kwakra mu no nso na osofo no na da framatem no anom eye James Gono akaza ekirem se de aduro de watimi declare state of emergency ede atom pote ho no mafiri se de yekọ no enipa tena ho no ma enye ye firi se de ponu buafu a eyiriba no ha adwenye pande akaza ekirem se ogusu ni aban bedi se wo so matua bo ma de hye na mo ho aka no aban etime de moa e de abra wo no ma de sem sei e de tuja has actually made it a national security issue. Houses have been washed away, cemeteries are gone, and a lot of things. And the psychological trauma that the people are going through, including children and women, calls for urgent action. That is why we are here. Now that the road is also going, and from the look of things, communities and the land behind the road is far below sea level. So if nothing is done urgently and we allow the sea to cross the road continuously, the degree of devastation that we see cannot be contained. Any awoti ye aya frama temu safo ne den Eddie James Gono ana ato ne kanaba Facebook no so a DLFM 106.9 na make say no babi mpa adehye ni siefu no ahu eho nyina da epona ohuru ni nyina de kwende make sense amafo nya babi ntina ho sika Kwadwo samafo no kwenya babi ntina ahohoro esiye ho nyina de ko apra ni nyina anti wa wo nim so akosi odihye bi ewo ye agbaji mpotem ho no mo no mesra wada okwasa okonna no so ahu obia ese epona ohuru ni nyina de ko enti akwara ho semi ye panti sa sea defense no empenifo nyama wo mnehu hia pa so be odofo na afia so kra na opesa won ko da bi ntumi nko pona ohuro ni nyina de kokro de kogu punum entimu a eden esi enam no so ebenya aduane adi ebi ye nkwasi obi nche ya enam no so anya aduane enti ekopa ha adwen enti empenifo mo nam wo moto na de ekono ano wa ya panti ma de hye ni nyina ka frɛ de asie no emu ya pa sika yenko yenim Yanto akase ebone so na simpim afedi kantama so yilagbe onu na ye divisional chief edema hoye blaga abusuafo mo shy traditional area de nsema betuja kire se ntokwa eda pram any shy traditional council mo kire mu se yade a obi ahu ni gina bi omasi anokwa na nya ade a onu de onim ho hwe na bro ne press okasa wa press briefing ase na o kire mu se yade a pram any shy traditional council no omu ni ho kwan bia se ehye omoko ho no ewoso omoko esan se uhwema yade ehye ne asase no hoye blaga busuafo de na emom enye pram any shy traditional council no a o kire mu se yade a pram form edi betu ja so mo de asem ne court ama court edi asem no edi ma om ti asase no mo de na mo chem se meeting no mo koye krampo mo hoye fo de enya de na mo tim ntin nsem a pram fo ka na enya de no kra bia ewom esan se ya de a mo de document bi ba na document no hwa tetefo document pa and yo mo nanam kanso anom document ana mo akwafa ba mo chem se ya de asase no mo de na mo chem se da bi ye de mo kwakoye meeting na mo chem se court di asam na mamono ye ni enjina benkum ni enjina nifa ye nim ne ekoso ho nim tina asase na akasa mom de o hwa eyomo akasa de na emo pram ne hwa traditional council for no omunja echi die sansa asase ne enye omo dia na hwa ye asase hwa timemfo ne wona 155,308.07 acres. Our chest and no anayomu de nemo masasi asisi idea. Aya pram form kasa yomodia ne de enya dia eyomodia. Ya sase no. Ya nyo bia ko sase anya bi wo sase so. Kele kase no omu nya sase. Enti da tu de kase omu no mu sha last week. Omu dada mu kefo. Asase no ya dia.
India, and it just in as DLFM when I was a 106.9. was a copy of me. And I got a long baby. Now, only now, it's a minimum and a moon cockot, and I'm going to press the business. Moon is a minimum cockot, and I'm going to one month here. I told me I got now. Shoot me, the one combining now so 106.9. to tell the world, which is of it. Who are the freedom of information? I get the best. I told me every year, when so what to want to more, never to me for job. Can make us win me a share. Project us, minimum blower, na minimum one sandy, one copy. I told my was I know, a room of court, one man may you want. You be echo. DLFM 106.9. Eni ya uti ye simpim afedi kantama so no na divisional chief edema hoye blaka. Na chese obi ato asase ho no mo na enye na o kasa nsemu a. Ombra. Ni tiatia na. Ni tini mom dia na asase na kasa kra ya ton ama nipa ba miensa anza na wo kra wo be kremi se ya odia. Sa ne ma na ekoso ha na mo fa ahemfo no ho na matemamufo ne bre pa o. Pa. Na we say higher media na watwa ma obi obewie na akoye manso na nipa ne sika akokam. Endi e besre mpanifo mo amohwe ahinsi esi wono momfa mo nansi fo mabisa sɛ de ahinsiam ahinsɛm nsɛnsɛm ko okrum ano se aka se ani gye ho ane yeboa enya de pa ɛna kan bia meka sei bako ne mpotem asom dwentumi ma ho no mo na mo ho so na de ekoso no etan yo yen kwene ko piem a Ghana mampanen John Dramani Mahamba ma obo da aka che Rode smart dwa e kyerem sem ade hya mo okumase matde ye pa efri se wa hospital no ba no homaden agyina ne naso apadwumade yankopon ya adoma enka safu enkwa ne mu de anase enkwa na we ye de na ade hya mo se wa ne mpata mu de titu na asante matemu na yaresabia yi musa tumi akama ne matumi akonkan e de mamom Ghana mampanin John Dramani Mahamba se odi tujama ekopie mu ando ada okumase na ekosi ada oni asofo kodi ahyiba na mosom na o kyerem sem ehu behia pa se Ghana mampanin dada na na de anka kufu adom aresabia hodo na anka wosi e wa santimante wantumi anwie no obetumi ato aso ma ade hye mo santimante mu so ne matumi akonkan etimi e de mamopam Ghana mampanin a kyerem sem apomoden ehia Ghana man ye wo mi se nipa nya apomoden ye adwuma ana aban betumi agye ne 20 obekoso abone homoden na ya sabia hodo Ghana mampanin da ntimi anwie no batumi ato aso ma ne matumi akonkan ede amoman wasaka ze kyerem sem Swami interchange eni afali hospital ni nyina da military hospital so baba no homoden etimi asia wie ama santimante mpunto atumi afantoma pa ede afram wakasa kyerem se du ba bimpo eye kajetia market phase 2 project ne nso enam bosia bi abanda da akọbọ na ade nti ama dwumade na ntumi ankonkan o kyerem se bakwaso abona homoden aboa masa kajetia market project phase 2 no so tumi aboa ma konkan de senti montan na kyerem ba wa bedie asantimante mpunto modi bedware e ompotem honom. Physical and economic. We must also focus on the physical and economic development of our country and our region. This region is the second most populous region in the Republic of Ghana, and its capital, Kumasi, is the second largest city in Ghana. Ashanti has historically been a center of culture, commerce, and industry, and we must ensure that this continues to thrive. And so one key area of focus is that we must improve the infrastructure development in Kumasi and Ashanti. I've assured Otumfo that we'll complete the Sewa Hospital this year. The completion would allow us to decongest Komfo Anokye Teaching Hospital so that important rehabilitation works can continue there. I've spoken to the managers of Eurojet, the Invest, who are the contractors, and they have assured me that they will resume work in earnest at their Afari Military Hospital, ensure the speedy completion of that facility. Ghana mampanin etwa ne kase so no wokyerem sem ye nananom asofo ne nkamofo da mo ase papa efri sei mobo modern friend ne tenase eboa na mana kwanche ne odi so ne ne enkunimdia ne de ne senti masada de esini kurayin wakase kyerem sei asofo bo papa o manga na kyeche ne kan kone ma konkan ye pam o kyerem antete pa asofo ede maga na de hye bie no o ham kyekyem ba de se ne aduokram wanyen kramoni a no ye kristoni anse na nanom atenkwamwafo yi bi ni senti o kyerem amtete ne bo papa o man ye kwayanim o se ade ba ko aga na fo kan aya odwen ho a wantia se ne se be usere do na aka na kurai asofo mpo kurai mi ansore abuei
ena Ghana fo su banti se no chirem se hwe wei sankasofo no ni manka Ghana se de mu hu no nka best ni se kura ni senti asofo no tuche monko so madwuma de mo na Ghana yenkwe yanim e wo mpuntum. I urge the church to lead in planting new congregations in unreached areas of the Ashanti region. Many communities still lack a strong Christian presence, and church planting efforts can bring light and hope to these places. We must continue to forge a sense of morality, family values, and responsible citizenship in our people. There's an often heard argument that while more than 90% of Ghanaians profess to be persons of faith, immorality and crime are on the rise. And my answer to such people who make that argument is that the situation would probably have been worse if there was no church. Because consider that there was no church and people could do whatever they wanted. The situation would have been worse. And so the churches are doing their best. It is essential to emphasize the importance of fostering unity among Christian denominations. A divided church weakens its impact, but a united church can transform society. Ne kwakra mo no ena Ghana mampeni belema obuada John Dramani Mahama chire musem yen kan chire Ghana fo nyina ne sem aka ne mampeni abede chi Dr. Alhaji Mahmud Bawumia odana se ye pa na asomdwe wa mana ba o man mu afiri se ye to aba ne wie ye pe onimisa nkanya hwekura na abato we die anka be na miense ko na nan na electoral commission etufa sunsuanso fama bonte nanso Dr. Alhaji Mahmud Bawumia wo modern friend no eka cha ne se senior abana me hweye no amfanti mabo abaso wadi nkunim dada yisi kura ma bonte kura wadi nkunim ni senti o kirem se sade na Dr. Mahmud Bawumia ye no eye ni sopa na yade ese Ghana fo ye ta na chi ebesi abo makam kememmu no ne ma konkan e de moman ye to abasa na jono adechi ye 9 a.m. na chese abato no asa ya kan ye wie bibia na hwana adwen se adebechen me ka se be 3 days na ye da so train electoral commission adechi ye me mada ene nya da me de si unua person no kasa de si unua person no kasa me si me nua ben. There's no new vice president, Baumia. And I'm seeing you, and Mama, me 1 minute, me rub a bathroom, me cock room, me trim and say, and me befa me phone. Me share na me on the work phone, so. Or see me near penny. Me friend, I can tell say, a puna, your punyano, a your compa, na me share send your pona. And ya what ye Ghana Mampeni, John Dramani Mahama. Kasia bwane so na ye mampani John Dramani Mahama Nsemiana ye da su ejine mu anache se ya de opeso won si katahyehe ne proya no ntino obeti ye team my friend operation recover all loot ye oral committee no sane ebe ya banda de etwa mu no bia ne ho bon wakatahyehe ne proya mu no ye nsa ebetimi aka no na we na report ye oral team na de bra mampani ne kire se ya de o mahu nipa bia eba abaye japade ni sika bia ya de a afọ masinti na wo se omutimi eye hu bibi na omo chese wo se omampani ede ko eye report ni koma attorney general eye Dominic Ayeni na chese niama e wo se omo ye ni dwumadi e wo se omo di no ombetimi edi eye timemufo matimi achi wo mu yi we na eye Ghana fo ede abetu ja na omo chese ya de oral team ni edi dwuma sronko kra wo manimo omo ya de ye papa chese oba ya katahyehe ne proya e ba omanima politicians ene eye akandifo mu di yanim no omo ya de wo hu ye pa eno sanso enam so ye impunto entimi mba oman ne san say sika wose ye de ma impunto ba oman na chese akandifo na etimi ediska na chese ha adwin ye pa ebi so chese ye omanpani John Dramani Mahama eye insan one prison no momode ano ntrem sane ebe ya nipa ye omunsa etimi aka omu ombetimi ede omo akwa hye honom sane ebe ya omunso ombetwe omaso ye papa mu fo mu ngina mra kwan so na chese eye asotwe bia omuntimi enfema wom we na bi so kire mu se eba politicians na eye mo entakra eye no ma mo entakra se anomutubom abrofo kanu se best of the same feathers flock together into politicians muni na mo ye pe into ade into na we mo aye wi amode mo pese mo ndie anuonyam hye nti mo pese mo nya na mo nkocheche amafo de mo ye de mfaso bia eni so sansa mo chiro mo krampo na enya de mo betimi ade o mo dwuma sane mo pese mo nkyere no nti mo nya de mo ye ne kra na sa ora team na nya de mfaso bia ewo so
Say, Tim not in there, yeah. And to say, Omode, Jem Nano Seno, say, Omushu Nase, Nipanedi, Omanis Kana say, Omana Japadebi will be wa. I saw to me, Emrana to me needy. May my dream channel, because you to me, the old back of to me keep Omanisika say, yeah, I can emulate. And just say, abandon native from Omone, Emlani, and just say, Nipanadian in Yanadia, I say, Omoji. Nipano, what's so do? This is Sicilia, my father is the Palmino, Mamma Bro, my funny example. On the end, say, Claire, Charles, and John Uze, say, a bit of Muzano, or no, say, Yana, money, me, any friend you grab me, Uze, Neoyer, or Fum, and just only 1 year. Make a bit of business, Canonia, and so, oh, Omumbians are home, and so on, Omumbium, and never boy, Omumbians are home, and never boy. Say, Omabo, Chrono Guadia. So, Omomodi, Yedita Chicata Coen, some of Omucha Chicata. So, almost a chrono, no de Batano, no de Noy. The ones I do chrono, but a whole Chachuchigata. Ah, Obianio, Obiabeco. I was a chum, Maboko to be, I was a Ruaboko, man, Mubia, I was a channel. Nachumu, no one was a man, a person, or Ghana, Entimba say, Abia, Entimba say, or man is Sikani Papa Quafa, as a Namu, your manas or mano, I want you to my name. So to Obia Boko to be, I was a yachino. Only Pebian who bonds and or Chino, Japadia, why you and finish it. Nancy Cabia will be or my young four, Papa, Maboro 4, in Beroa, in Maba 1 and rent in Yadumang, Takoya Cron, Tramon, Reed, Ton, Bonnet. I'm of man, say, and Sikaka met me, I can say, Sikana, you be a family mente, and then Baba 1 hour. Mobile. And ya do better na say once na kra otiminchi. Otiminchi obia antum. O dey tra ho na hwe. And ya do better to obia atum. Because I can bind the ato aban amawa. O can say obetu katase ne prayer. But you know by this time. So pe brabo a. Yes say o pese okokire anoma. Ye ngina ho ntoto ebo. Ade okokire anoma na we do nam ko na to boy den. But mo de na botaye si wani so say Ghana be yie no. Ona say o targeting first. And ya wuti ye ayet memfo am wo mayim no mo kire se ye ora team no ebi kire ache so mo ya de ye pan ebi so kire ora team na nya de afaso bia e wo so esan se mo kire wo mo kra nya de amode be fa mo de omo be fam na kwan so sane ese we ne ye dan ye ho agye aboafo nkrato ye ba kase bode aka echi no e ba kenkan ni nyina e de asomo Makwantu ohunsam eye medadwen nanso me yansam tronenti menya daje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonom nti ende metimi ba menya bre ne adaje ekenkan ye eye investigations about womo ana me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom e wo track records madansi die nie ma meni ntreo Sunday Sam's consult e di Britia wabi ebeje wo visa amawo se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradia, Serbia, any Greece in so abeka ho a work permit etechere. Ma menchire wo mo etchere kwan. Sunday Sam's consult e wo Ofanko barrier, Asofan, our Bay Wise Park Hotel, e wo Asofan New Station hono a. Phone number 0244 291546. Email address nso e samuelowusu626@gmail.com. Yeji ehudi enti, we connect dreams with opportunities. E manenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse media. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba afia kenkan madwen chiri mo Facebook no so emfa emamwe ya piaga pegno chiri me se Mahama can't be trusted. Na se Ghana man pen agini die ye kura yo mate. Richard ahwe chiri me se o man good afternoon panakase bono ohwe live AD free eye gbe station hodo ma. Nenam DJ Ghana man fidie no so a Ghana fo nyina honom ena wonom etie kasebo no edifre na wo kire me se Adwoa ene Kwadwo de omayamo ene adwuma pa ye bo yenso ya da sepa senior man we su Afri Kofi Parliament no kire me se sa ban bon ho mode na koko ne bo no kwosoro Afri se akuafo ne bra pa ombe ya adwuma ya nanzo ne enam se koko ne bo wa fom tene akuafo tonto amonsa ase edema ade hyedu tufu magudie nti abantu koko ne bo ne baboa ama make say galamse no eso etimi ate Kofi Parliament we di free agona Bobby Kuma apasi na yenso ya da sepa Baba Mahama Obuasi no chim say President Mahama and NDC complained of the National Cathedral but President Mahama is ready to build a Hajj village for Muslims
hypocrite at its highest peak. And yasem kuma kura we munsem. Yati wesi ye Jamilu. Yasan watching me say good afternoon my brother. Kwadwo Sammy B because of doom so I can't listen to my radio. Hey, I say mo. That's a fire bomb pies on Bessoneja. Most of me radio ni biat me. We na Ghana ni. Ye jina we na kase boni abunu ko mi say pon. Kase bodo semu fo ni ye Maze, me bell entwene semu edema yen. Komite de ekopem o Facebook no so. Akenkan fo so ye mieno. Eja meje so eye takrade Kwadwo krom. Twaba wo de hye kwankron. Kwadwo Thursday. Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene. Adwoa Agyei Sikapa na se Kwadwo wa onim Thursday na twemu say your match. Na twemu afi we yakwa wie. Your match. Nti Kwadwo independence. Independence. Nti enimre be sesa no. Nti enimre ko be Kwadwo independence. Na we no so April no se be ni sen. Kwadwo Yesu amane hu da. Oh mama we she me madam for ne mama happy birthday we free yes wa Benedicta o say happy birthday kese mpa enkomo no ane mama a owo no eye madam Doris o say nyame sha ye papa wa saman kese ena ye wa wo dey na wa wo ba se wa Benedicta o say odo ye pa nyame sha no you free adumu enkwa adumu ma kwantenten ni ahoden se ne be ya betimi dia hwe wo ma ene onananum nyina esanse wa ya de kese pa de amano odo ye pa wa nya osane maame a ko nim de obetimi ayempo wa asase yisinti madam Doris wa wo ba se wa se nyame enhira wo bebre we na ye sosman na Adwoa Sikapa betena konwa so radio mo ya santoa obey ogigidam a na ba bia ewu ni se mo de akasa fidie no Enquires da DLFM 106.9 na Adwoa Sikapa is up next yakramo